Kublai shibuni pi wai iba pe jakan ka video te saisin pat mentang ini pe jakan ka report ka badai mentang kasngi ka Henry terik jamang arajar apau. Katkum ka report balai tu da ka WHO kidon kemba arspa karsan teli kiri bat kidau lanong kibla syakta hakani ka klam COVID-19. Bat kibriu kibla yo yakani ka jingpang mentah kila kot saka life san lak san penyo hajar arspa life san ngut kibla kladno nakani ka jingpang arlak saf san hajar shispa san phongot kibla koj nakani ka jingpang COVID-19 khat arlak san hajar nyospa an rephuai ngut bat kibdang syok thamai prapu ar hajar praspa prap sangot na pedeng kini ki arspa khatsan teli kiri bat kidaw lanong kidon katu kanai kiri kibla palat ya kasilak ngut hakajing syakta jong uniu coronavirus te kandiat ngene pe ki kita kiri kari USA kadai kawai na kiri kabla syakta palat laisha ha uniu coronavirus habaki bri ki bayo ya kan ka jingpang menta kila kochka khatwei lak nyap huai hajar shispa praphuai ngut bat kibla klatno henru po ar hajar henruspa khandai po prangut na po Spain arlak khat pra hajar khatwei ngut na po Italy arlak khatwei hajar khandai spa lai po prangut na po UK silak khandai po hajar sanspa prapo prangut na po Germany silak henru po hajar praspa henru po ngut na po Russian Federation silak samsan hajar laispa nyophongut na po France silak laipo hajar arspa sapo arngut na po Turkey silak arpunyo hajar henruspa san khandai ngut na po Brazil silak nyaw hajar henyospa praphongut habangi phai patsyakari India kidon katu katne ki jela kibla palat yaka sia jangut hakajing syakta jong uni u coronavirus katkum ka report na katanat ka koi kakhya jong ka sarkar India kabla update menta kasni layatu baka Maharashtra kadai ka wei na ki jela kabla syakta jur hau uni COVID-19 haba ki brew ki payo ekan ka jingpang menta kila poi ka khatsan hajar sanspa arpsan ngut na po Gujarat henru hajar arspa sapsan ngut na po Delhi san hajar shispa saungut na po Tamil Nadu saw hajar san prangut na po Rajasthan lai hajar shispa san prangut na po Madhya Pradesh lai hajar sab khandai ngut na po Uttar Pradesh ar hajar praspa praphongut na po Andhra Pradesh shi hajar henyospa khat nyongut na po Punjab shi hajar sauspa san phuai ngut na po West Bengal shi hajar laispa sap sangut na po Telangana shi hajar khandai phandrungut ladangi khenlang baro kibriu kibla syakta hakanika coronavirus na po ki jalabat ki deulandong menta kilakot saka sap khandai hajar laispa khandai phuai ngut kiblang don hapdeng kajing syak sumar lai phulai hajar sanspa khat sangut kidon pat katu kanne ki jalabat ki deulandong ki bahaba po kari India ki balabun ki bakoj na kanne ke jingpang coronavirus ki longkum ni harum kerela ki bakoj sauspa nrupa arngut naka sanspa arngut na po Assam lai po ar naka sau phulai ngut na po Himachal Pradesh lai po prangut naka sau po arngut na po Andaman and Nicobar Island lai po ar naka lai phulai ngut na po Meghalaya shipho naka khatwei ngut na po Goa hinyaw naka hinyaw na po Manipur ar naka arngut na po Arunachal Pradesh iwai na iwai te ladangi khenlang baro kibriu kibakoi nakani ka jingpang COVID-19 na po ki jalabat ki deulanong ki bahab hapo kari India kilong khatsau hajar shispa praphulai ngut bat ki blak khatno shi hajar ruspa khnap sangut te habangi phai patsyaka jala ki badon hapo ka North East India ka Tripura ka dekawai na ki state kabla Q state bah hakajing syakta jong uniu coronavirus haba menin kasngi kidang don biang sakhat lai ngut ki bayo yakani ka jingpang bat menta ka Tripura ka don kumba sau phoi ngut ki brew ki dang don hakane ka jingpang COVID-19 lane ki dang syak sumar na po
Assam Shiphangut napok Mizoram iway napok Meghalaya iway. Teladangi khenlang barok kibri kibayo ekan kajingpang COVID-19 napok kejala kibahap hapok ka North East India kilong san phulai ngot. Habangi pai pat kejala jungi kata kejala Meghalaya katkum kani ke report ka pamenta kidang sa kumju bat omdon shu kinukis lanik bang yo thamai ya kani kajingpang COVID-19. Henry ngi kumki pai ba nong song snong jong kejala Meghalaya ngim dai ban khen sting ya kane Henry tolong ki basumar ladai namar ngim yo I yo uni khunyang kumnu umi bat kumnu uyai. Te tangkini ki khobor lada pikwa ban tip shu subscribe ya kani ka channel ka jongi khoble shibon.